যোৱা 24 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী ৰাতিপুৱা বেফাংগাঁৱত যি ভুৱা এনকাউণ্টাৰ হৈছিলে সেইটো আমি জিলা BPF দলৰ তৰফৰ পৰা গৰিহণা দিছোঁ, নিন্দা কৰিছোঁ। কাৰণ যিজন ব্যক্তি কিনাৰাম বসুমতাৰী বুলি তেওঁলোকে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিলে, আচলতে তেওঁ কিনাৰাম বসুমতাৰী নহয়, তেখেত ডিম্বেশ্বৰ মছাহাৰী। ইতিমধ্যে সেইটো প্ৰমাণ হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এটা উচিত তদন্ত ইয়াত কৰিব লাগে। যদি কোনোবা দোষী হয়, আইন আছে, আদালত আছে, তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব। এনেকুৱা যধে মধে এনকাউণ্টাৰ কৰি হত্যা কৰাৰ কাৰো অধিকাৰ নাই। মই জিলা BPF দলৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে এটা CID ইনকুৱাৰী দিছে আৰু মই ভাবোঁ এই ইনকুৱাৰীৰ যোগেদি যিজন দোষী বিষয়া আছে তেখেতে উচিত শাস্তি পাব, সেইটো আমি জিলা BPF দলৰ পৰা আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু ডিম্বেশ্বৰ মছাহাৰী যিহেতু তেওঁ পৰিয়ালৰ তেওঁৱেই ইনকাম কৰা ব্যক্তি আছিল, তেখেত যিহেতু এতিয়া নাই, ভুৱা এনকাউণ্টাৰত তেখেতে ঢুকাল, গতিকে তেখেতৰ পৰিয়ালে চলিব পৰা ধৰণে চৰকাৰে যথেষ্ট পৰিমাণে তেখেতক কম্পেনচেশ্যন দিব লাগে। ভৱিষ্যতে তেখেতৰ পৰিয়াল, তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে চলিব পাৰে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা এনকাউণ্টাৰ যাতে নহয়, আমাৰ সমাজত যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিমূলক ঘটনাবিলাক নহয়, সেইটো আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই নিজেই সেই অঞ্চললৈ মই গৈছিলোঁ। ৰাইজ আতংকিত হৈ আছে এতিয়াও যে কিয় হ'ল ঘটনাটো, এনেকৈ ক'ৰ পৰা আহিল, তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আতংকিত হৈ আছে। যাতে আমাৰ সমাজত তেনেকৈ আতংক যাতে নহয়, সেইকাৰণে চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক যাতে নহয়, সেইটো মই আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। जाबाय गिबियावनो साफ्रोमबो ससियेल मिडिया नायगिरि रायजो राजानिसिम जोङो जिल्ला BPFनि जानानै खुलुमनाय थाहरबाय। आरो जिल्ला BPFनि जानानै जों थांनाय 24 तारिखआव जिथु इनकाउन्टार मोनसे जाथाय जालांदों जे डिम्बेश्वर मसाहारिनि डेड बडिखौ किनाराम बसुमतारीनि होननानै डिमान्ड खालायनानै दिनै आसाम पुलिसनि माबायाव आसाम पुलिसा किनाराम बसुमतारीनि न'खराव डेड बडिखौ दिनै दैथायहरदों। बिनि गेजेराव जोङो न'खराव बा ओनसोलाव सोंनानै मोनदों जे बे डेड बडिया किनाराम बसुमतारीनि नङा, डिम्बेश्वर मोसाहारिनिसो। नंखायनो बे जाथायनि सायाव दिनै जोङो चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जों धन्यबाद होनांगोन जे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया CBI जिथु मोनसे तदन्त होनायनि खोथा बुंदों, जों बेखौ CID CBI नङा CID जिथु तदन्त होनायनि खोथा बुंदों, बिनि सायाव जोङो जिल्ला BPFनि जानानै जों धन्यबाद होदों। जाहाथे बेखौ प्रपार चेनेलाव थांनानै बे जाथाया मोरै जादों, जुदि फेकब्ला नंखायब्ला जाहाथे जाय पुलिस अफिसारा बे जाथायखौ खालायदों बिनि सायाव बे माने साजा मोनो, बेखौ जों जिल्ला BPFनि जानानै जोंनिफ्राय खावलायनाय थाहरबाय चिफ मिनिस्टार बिथांनिसिम। आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो नागिरदों जे दिनै डिम्बेश्वर मोसाहारिनि न'खरा जाहाथे बिनि सायाव मोजां न्याय बिसार मोनो। मानोना जों नुनो मोनदों जे जोंनि ओनसोलफ्राव बर' समाजनि गेजेराव बे दिनैल' बे 24 तारिखल' जानायल' जाथाय नङा, बिनि सिगांबो माखासे जाथाय जालांदों। जाहाथे माखासे जाथायफ्रा जोंनि गेजेराव बेबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थादों। नंखायनो जोङो जिल्ला BPFनि जानानै जों बेखौ खावलायदों दा दानि गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव नोजोर होयो, बर्तमान BTCनि गभर्नमेन्टखौ नोजोर होयो जाहाथे बेबायदि जाथाया जाहाथे जोंनि बर'नि गेजेरावल' नङा, जोंनि BTC ओनसोलाव बेबायदि जाथाया जाया। नंखायनो जों खावलायदों बिनि सायाव बे डिम्बेश्वर मोसाहारिनि फेमिलिया बिनि सायाव जाहाथे मोजां मोनसे कम्पनसेसन मोनो आरो बिथाङा थार बिजिरनाय मोनो, बेखौ जोङो जिल्ला BPFनि जानानै जोङो डिमान्ड थाबाय जाहाथे न'खरा मोजां बिनि सायाव बिसार मोनो।